Eblisip li apostol Paulo no kuespokchis yu aminkili kapapal rikin di Krist. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotsolok chirish li papal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles li Dios nashkauresieb lishtenamit utanakwan li ratin tohtuah kuichi atinak sadikatyuam. Solok salisantilhu rikin saralux. Sench olehil joqakwat kwaskwitsin chiruli kutana in choko china lebak chirish le qatzolbal lichuam ut likamk chirisha in sho atinak chiruli shamana in le versículo naqataw salihu Filipenses 1:21 utnashche shbanak chikula in lichuam haan li Krist ut likamk haan ashal us chokwe nabalsut qabihom nak renak kwank lichuam tentonak kwank kwi likamk khonakesh kuli ichach nawil chirish nabaleb li ralalsh ka kholi qaqwa Dios li sheshkul chaq li rashi khun reheb lakhpa banela in haan chaq li qawa abel sashkaba li shtikilal sashkaba li chabilal ki kamsi kishban li ras li shik na ilokre na baleb sheshkul rashi sashkaba li qaqwa qahultika qeb li profet kuntesal li profeta Elías li profeta Isaías li profeta Jeremías na baleb sheshkul li rashi ebli apóstoles ut na baleb chiklish benileb relach papanel keshkul li rashik sashkaba li shpabaleb sashkaba li kyal shpan kheba in qoqolish choleb tikin di Dios nikeshtaw chaqru naqa in kyal shtiklachik li ashal chabil li chal kre chiruhe sa ebli qakutankila naqkwan kwank na baleb li qasqitsin li kebileb relish simatan shpan li qaqwa Dios li nikeroksi rek angelak uchkotsbali esilal rikineb li juntesal mare kwan kebli nike bichank li nike cholo bank li nike tihok li nike kulak chiru ula abk ut hajal kachikru chik angeli li nike shbanu ut kuyeb li chab ilmatana in ahele bakwi chakru chok reheb li shbeni leb lakhpapanel re nakhuna khaqeb salish angeleb chiru li qaqwa Dios chanta khruna qingakwi usak choqea nakwan re kwang sa khuna khil chiru li qaqwa Dios uchka kubre singil li qapabal shbana qali nash sik li qaqwa Dios qikin chiqahunilo nash qeli hu salmo naq iblaq qakalel teshk retal naq li qaqwa ta suqiq chaq Sion khabkho qeb re sa khuna khil shban shayleb shol shbana qsheril rikin ruheb naq li qaqwa chalk kuichik Sion utli profeta Daniel kishche salihu Daniel 12:10 na baleb li techale krish utech khobresiq shban li Dios ebli kiburush na lebeb tokhyo qeb chishbanun kilima usilal chi ma khun ta tawq shalal abanan li kwan keb choshail na leb teshtawru naqchish khunila in ta tsaqloqru ta oqchi ile kuchibanuk saibli khunkhung chi igles ut qashal us kui saibli qa igles jo chi banuk chishkhunila in shqatzol naq akhel ru naq kwanqo sakhuna khil shbanaq chikhokain kwanq li qametsew ut qoqoq li qapabal ut kwanq li qakakwilal chikyalok rikin li shikna ilokqe chiru li shamana in cho atina qaqwi chirish li kamk li apostol Pablo nashtienaq ashal us choqre li kamk abana li kamk sashkaba li qaqwa Jesus nashtieli hu Eclesiastes 9:5 naq ebli kamenaq maagane keshnau tukhyo kepchi hilang chishkhunile li shekam ksashkaba liqaqwa Jesus ahul dikaq likishche liqaqwa Jesus chirish lakhlasaru kayb kutan chikshnume naqshish muq lakhlasaru ud liqaqwa Jesus kishche yaljo chikwark ud okwe rakhsinkil chan Juan 11:11 hokanaq choqre laqpabanel likam han kyalkhun li hilang khun li oy benink li taraqiq salishkab kulunik liqaqwa Jesus kel jokep chi oy benink naqliqaqwa Jesus tol elqshka sutil te kwaklej kuchik chi jojo
Naxchelihu 1 Tesalonicenses 4:16-17. Ahquili qaqwa takubeqchaq sachosha sashqehil. Naqhun li arcángel tataqlan qrikinxyabxkush utayabasiq trompet li Dios. Tojanaq eblixekam xaxkabali Crist xbenkwa tekwakliqchaq chiyoyo. Aka chiklao li yoyoko li tohkwanko to sapuq sa eblichoq qochbena qebaan resh kulbali qaqwa saiq. Uchihokan kwanko hunelik rikin li qaqwa. Sho atina kahkwi chirish naqlaqpabanel nakana kahkwi sashchi linim la yallo kain rikin li us utlinka us. Li taqwan qshaqik salish kulunik li qaqwa Jesus. Salihonal naqchishhunile ebliralal shkaho li qaqwa. De kwakliq kuchik utak eheq lishchuameb reli hunelik yuam. Honaqtil to gwang sashbena ruchi chochain taqil rashi railal yabak rijolech chishhuni lima usilal. Abanan kawak tashaq li qachol se li qapapal. Ustakwanko sashbena ruchi chochain mukorrehota ruchi chochain. Li qanaaq khalan. Hokanaqin kanaqa kohob li qachol rekwang hunelikarin. Shbanaq li qanaaq lao Khalan chiruaru chichojain. Kaunak sashna akhraq li rilbali qaqwa Jesus chiruli cruz. Nakishkuli railal sa kaba sashkaba li qarrabal shban li qaqwa Dios. Kishqaste sirip chikank ustamaka lishmak. Ali naqilish nimalish rahom li Dios chukabej chirish li ruchi chojain. Hokana qatsolaq shba bankil uchtawbali tuktukil usilal li naraj li qaqwa Dios naqtaqataw. Ustakwan ko salirashik. Liqaqwa Dios akwi kirreqali railal li rali naqeqala o naqkwan. Uthokanak nashtawru la railal utlin railal. Liqaqwa Dios kirili ralal chikank chiqashal ra chiruli cruz. Sashkaba liqamak lao. Hokambi naqaqehaq liqachion rikin liqaqwa Dios. Linaraj li chabil linaraj li us choqe. Naraj qaqambal chikwank rikin shbanaqik anaraq naqhachqo naraq kwank qikin chiqunelik atkusquisin qatsilaq rish chiruli kutanain li rusilal li yoyok li rusilal aqwi li shkulbal li rashi li railal sashkaba li yal li railal li naqaqul yal sashkaba kachikreru chinalebil aban makwa sashkaba li papal maga ta oqwi choqe ya naqchiqa khunilo naqaqul chishkhuni li railal utli rashi abanan ashal usraq naqtaqakush numsinkili railal li nachal sashkaba li qapabal u sashkaba li qaqwa Jesus shbanaq li qaqamunkil haan li khunelik yuam li Dios yo sobdesin qaqwe pantiosh naqshinaku chbeni chiru li shamana in kwi li Dios sokanaraq to soq iqchaq sa khunjik li qaqangel